Shubor nakaslem jong udongsan Hima. President ka Khasi Students Union Barak Valley Circle kabahap hajala Assam usamla Walton Rembai ulay thu ba Jingeh ka bagi Khasi ki akandu ha Barak Valley ka Beit bat katanat wildlife sanctuary kabajuan pendik ikishnong Khasi henry kin Ïakhun bet namar ba kila sa akini ka jaka las lembha ka jingyo ban yakran kerpang wa uni Nongïalam ka KSU Barak Valley Circle ka deha kapor ba kiwani shimbanta ha ka General Executive Council ka Khasi Students Union sengkemi man ha ka Southrik uyayong arhajar arhulai haying dorbar shnong jayaw siap badlum pelon ulay thu ba kishnong Khasi ha Barak Valley kidon palat laispa nyo pusan teli kishnong bat ka jingdon breu kapoy palat arlak ngut ngau presiden ngau prijong ngau Walton Rembai presiden ng Barak Valley wan ngi di Jingeh chairman chap Barak Valley dang kini ki ken Jingeh bon everyday sno daily life jongi dang kam tam ate ka big issue jongi Barak Valley ba ka wildlife sanctuary ni wa snage ni bon and wildlife kani ka wildlife sen na wan ka chap Barak Valley ai ki pnar wem lespa nya pusan chnong alak dam ki population ki pnar yang cukup Barak Valley I sesen da wan ni wildlife bot bobon ate ba borel te I ki pnar nem thau sa de do I bu im hukwai pathi te ka bo kani sarkar yang asam ate wa awan ra kani wildlife apa ni Barak Valley kate I kami KSU po Barak Valley but don ge ni kiseng le am BBK ko support yang kiseng nak iapi kiseng don stai but bon gini bit kiseng le irap gi pai kan akan ga jung le yang iat ya dan ado tele ka CC jong I ko support ha ga I dang ba ga jing le kan ni phani wildlife dang ate de ekesika dang ba ga ni wildlife dang kani sarkar Assam MK with ki policy yang ki mentip inalam dah pergi ki matho dawi bat rekam mekat ni wildlife dang I kam ke su po Barak Valley I lai campaign ni dang ki klami ki benar bem cepo Barak Valley ki bruyong I do kan tahu yang I to do dan ni biar to yang one and me to I bru the rim Porvitis, dia ada nongrim yang I. Dah, amu ngau presiden ngau bon kisnong dah wana, ngau oi. Madua, yut dah, madua dah senam. Dong dah one wildlife kit. Sen one wildlife, I tahu yut dah. Arlak damgi bru, tore, cinu you tahu deh urusai. Mon transfer ni sarkar Assam. Dan madua you mubiak tadi yak betul man im im tang ulek ka ado jing job nya im jak po yang I ka teh po ka Barak Valley kuchnong lespa nya pusan chnong wem kuspa chpau ngut chnong ki nong chong chnong wem the khot po KSU bat po sort le ki student ba em san ruspa student pada pure itu Barak ada start buat KSU dia boleh dia lebon ni dekat yang iat apa Barak Valley kai ke jing mentoi ke ba ka jundon ke dekat KSU ha Barak Valley kai ke jing mentoi ka jing dia jadi ada betai bon ha da means da bon plat ka jing irap yo ai one KSU apa Barak Valley ki ha project present ka ni pathai ka de bolai da bon gi I kai pnar wem chwa Barak Valley yang chwa ga jing im imi I ba ken means ar ken gi kai ki bru ki pnar wem chum ken gi ki bru dok mun I kini ki bru mekelia dan ketika dia yo ka dai ni bru Barak Valley wo chong stai ki pnar dia bengi stai dan dia wana KSU I bon ha da tip I ga dem munun I udah thala ki kan thai jong I walai sor lai pure tu le the safety ha kate ti kan thai ki puyung I walai yaw wan yaw le safety ha kate na dong sidong the safety ha the one KSU but jing le KSU tai se ki kam
Jingeh dah bon pelat dan kami isu bah wildlife. Di kini ke Jingeh wadon te ialah kelam te pendep jamin bah kini wildlife. Lawan wildlife di kipnar ba emcha Barak Valley. De Chidom. Ha. Pila ujor saka sarkar Assam ne. Ila lawan sekoti, lawan di chem kelam lo minister le. Wan ki minister lawan di chem but tulang alok si yong ile de iklam bat kini ki per ki department ki minister kila khakten bat tang menyo ka ada respon positif respon ang baka ni ka wildlife citai ka anyong kha chnong ka kamador bat chnong malachong with ka jai ka kamador bat chnong ga warsna an ka chnong la be no ka chnong la Buat nak, kentai senrang ru. Lai nak senrang. Kentai ru, sampai senrang sampai. Menyok hak deh hak kain. Menyok baik para penar. Each pobra wali kata yopi. Kini guys ST le, ye men apioi ka. Dia kenga sarkar ile ate hapok kene ST plain. Ma, de hills and plains Ani ka bon kini ki krek. Wong yo gipna dong ti yong le hani ke department bon ke department ba pher hotel le yim yo pos menyo ile bidau do ketanga ST jong ile aku clear ka sarkar ya telang ego ST hill plain tele ku clear sa jing dom ya tele jing di manong kwai ka clear ke ST jong